le cherchant jo dans 신기 같이 그 대신에 그 바카를 아니 나오시 지다 지라야 생각서 미유라고 소치နေတာ그냥 공개다 냐고 소치 어떻게 미유로 소치နေတာ저야 모두 쉬바래 그때 내림에다 아니 근데하게 로제 쉐는 아니 지고 되다 지금 전제도 되는 거죠 다다 로제 나콜라 다시 제가 사람들도 저 당시 지야다 아니 디세 어떻게 포토시에는 다다는 생 두바 차기도 어떻게 이제 어디지 때 맞아 로레라야 텐데레 지내다 저 맞아 로사기 남비 소비기 쉐데 되비 제고 데이터다 다른 거좀 안나시비기 어디 차리에 있으시야니 대단 대선도 맞세 맞아 로사기 남비 소비는 지 가시우레 템바단제 템바치단제 생각해도 하버도 로이 근데가다 제베 지시에다 아니 저다리 시간제베 내고 가는 상징이라서야 가시우레 그게 배달 배신 받에 되나는 그는 로이면은 소바 로이면은 되어서 지차리기에 조지 디나는 다른 로투 나고 로타 나고 계시에 제대로 아주 개체물을 지시오지 송신이 어떤 것을 따라하시다 마시바치는데 나도 마시면 있으니 좋아하니 그러니까 이제 자유는 근데 하긴 너다 잠만세 봐더니 교육을 받으려야 가지고 뭐가 필요해 아주 전에 필요해 그러면 등에는 같이 로베치니 되게 주지게 되니까지 중대기요 이나 다른 다시 교육을 받는 역수직에서 말해 그때 안에 다른 역수직이 차선 교육 하게 뭐다 tapi masa juga tan tapi orang orang yang lain yang baik itu kan sana tapi masa je anda je tiga juga tan loh yang aku gitu ni nak kita fikir apa tu yang saya ni ada yang tu ni saya nak ansur tu dikagi objek sana itu udun sana itu nama tu lah juga sila ansur ni di tadi tadi jadi ni 그리고 이게 계속 시고 배웠어요. 맞아. 말한 주시라 계속 맞지 그냥 좀만 나만이나. 되니 마음 받아야 뒤가 좀 못이야. 제가 지금 그게 얘네로 와. 아니 말한 좀 좀만 나만이나 아니 심만 나면서요. 말에. 저 말한 좀 미요디야. 근데 그게 너무 좀 미치네. 어떻게 나기에디. 말한 좀 왜네 인지 메지야. 로트다 마누가 마대바게 그냥 슈팅에 받는 그래서 되게도 게임에 마음 받아야나. 사람의 집단이 같은 되는 세진에 디 역전하에디 인지미지 사람의 하나도 하나도 나와서 쉬어야지 근데 하마다 이게 너무 심한 거지 근데 다른 게 제고디 라조 결국 어떻게 되는지 청하다 그래서 다른 게 잘하는 되지 시부가를 겨나봐 그래서 민타고를 해야 되는 것처럼 같은 세진에 쉬어야 당 마음보다 이나야 되는 거지 대단히 제거 선언에도 제가 저기 지금 어차피라 이제 쇼네더니 가로랑들 하나 무슨 문제야 접주 요에 내가 쉬게 됐어요. 정조당 축신나 바당 견본나 바당 내가는 신기 산에 가네 베베 자생 제베 저대용라 슈바들레당 잡리 다시 들이슈 기상대라 그방가라 그가 선보시 토바나 가오중 그방아 소남트링 점점 태생가 축링 kumbaane yongwayin derenge nge tamshigi joshini tishikorin derenge ngato mitei nang nindan ngato shugin tebi galchi ne tamshig she tebane tishin tomar tamshe titiwa dangene jushina kenabi kongtulla tishi sheba kandashila musungasam tengi samchundarna tishini stoksam choba karoshigi nado langlen tayu tilamdang timlushide Ligi socha tabu mede merong washigin dei pechen gaje shuwaina lobdu diksi lekam ki diksi stok ki diksi chobi diksi diksi miu ni stok sam choba de nangi minam ki chachela chajen jebadam tangden ki tilamdam thumba chajen jebi amdo shi tungyo den deyang thumar tsi sewe yorim dam tsi kandashi len gebani
식조가 장미 삼초된 지금 대내 영열증기 미내 생질세대 초전도 제대로당 땜배 제거바티 특시 창마 양다 바식 미바 켈렌제네 대다 디저 조봉함 양나 체각 틀에 갈위 미소리바 남털 마초라 코치위 팅둘라 수전에 보지네 마나고 월도위 텔레당 당대기 팅둘세네 정말 정말 특시 남든 모델 흡속되네 고도 빌드서 파도 특시 엠빔 제바tam기 메디컬 대다 탱코용원 아단 니몬 제거바니 신도 갈체베 에이치도 초비 그지츠 특시당 템비 페덴지네 촉룡 인바 당된 킹안에 막다난 것소 특시당 갈위 자절라 동네제세 예체기 남도시당 여결라 예체대양 당된 청보시 예버인 교반대 대민망이 모골 진행초 타말공도시비 치실레비 당나갈 당된 킹안에 중나 페인 디닥비 초비나기 대람당 내된 척추도 동화람 대 정말 특성기 독담당 인로트바당 시대당 당된기 최정제비 코요동말 빈더 첨보예 개인들 어쩌면 특시 냠는 레버저를 상만을 가린지 공성체계 결부 노천남아 통제 캠방 천저 숨된지 등교 도외된저 등방 격견 공마 대진 시승방 제나배저 윤보제 출당 낭돌랭의 제비 근대카기 팀보기 연당 개회신의 넘바당 시자네라 전신비 로웨 자세랭에기 로톤 넘바 용라 고베 제란도 제된 시럽 달결링 시럽 로데 섭제네 정립 다시 대회당 주번의 소식 다른 디시골도든 식슈기 디시간 디주체니 민겐 남담데 디시 그반니 달컵당 지속 lumsenchegi dena chopchi sogi leden cheta cheno tundingtam jigeryongwa pendak nyejeni dashi dikzo sewashi tepep meze tingagi lekam mambo chom tubata thokje jegawa lom chikla juk mitabe kyat jungshi ching de kengi leden mambo thosha jongwa demisa dena tumongi tsuson jage tepep jebe dikshi yegela dela tenne leden cheta chomar chikyolda nyamre ki thomne tab dewa ngam ki thumla mase je labo thorche kyam jeto tendar chimbo mongo tab dewa ngam duktungi apa chisol tam ninja tam tepo tendil kombo chikyol ngane tu लोचोंया या बोझे तो दादू डिग्लम ने लोंगा के गुंजे या तो तुम जिसी क्या रे छुपा शिकला संहा हो गते खातो हो गंबाशुं ने तबे नावे चाय सर्वा ये देनी जो जितंबा चाय गुंजे कोला ने तेया जो सांगे के संबे दुबे लटिंग शीर्षबे तें जुसे योलदता तुमी चाय शिकरे Apa suldem ke lapa, apa tinggal ke lapa, apa syarab ke lapa, lapa sumge tambo, apa suldem ke lapa, yang coba lapa, cuma nyegola kebe, kebe suldem sikre. Jingje ke tanya undo jena, dikshi serva nela gochopare. Sanje ke timne jodam me josa chite. Enten kunge shiten lebarsi she timserwani enten tamjeki shiten yimba sangiki sunshe parken proba leduke sun dorna tumonge tsum je gebe timshikla gochopani dena dishitam chatim chione shena gal chimbo shedate thana tsumai diklaya diklam yabu mena Cemote thakyopo shik cemi thumai saluk deluk deluk sum
Dinchen Pamai Lobjane, Shipping Nether Mamaya, Sado, Tam Telu, Tetam, Sakam, Jitem to Moinki, Moria to Wahom, Bob Petu, Gobar Shepard. Lapar, Lotuk Shikla Chana, Lopde Tiklop Yose, Yapo Chumtuna, Lotuk Swain Namne, Cholam Leshe, Desu Suchi. Lukman Gare, Lopde local Tavi Desu, Kunje Yashiki, Sending in Bas Tesulia. Lotuk Dila, Digentam, Lotuk Jinsok Changme Tadam, Yaboyela, Najikyam Jegi. Chejong Changmadam, Lendo Tunamyam, Yaboye, Dorna, Gongshu Shin, Chujoki Tanya Tana, Chudin Shie Jeba, Dingila Lebanene, Ranshin Ge Denbutsu, Je Geba, Je Nuba, Je Heba, Je Shepa, Je Tuba, Je Gebani, Chodan Jiten Yike, Leka Shutun Namwe, De Deshindo, Namlushi, Kulmata, Derengyu Be Shazamdina, Shaki, Katiche. सञ्चालकज्यू आज मिति 2081 10 महिना 4 गते शुक्रबारको दिन विगतका दिनहरू जस्तै यस दिन पनि यसै पेमाछा शाक्य गुम्बा विद्यालयमा हुन गइरहेको छैटौं शैक्षिक आदान प्रदान तथा सहकार्य कार्यक्रममा म हिक्मत मगर पा एवं नामग्याल गुम्बा विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै आजको यस शुभ अवसरमा मेरो भनाइहरू राख्न पाउँदा आफूलाई सौभाग्य ठानेको छु। सर्वप्रथम यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा पाल्नु भएका 43औं शाक्य कृष्ण ज्ञानबजार इम्बोछेज्यू, यस कार्यक्रमका सञ्चालक मुस्ताङ शाक्य बौद्ध सङ्घका अध्यक्ष केम्पो डिन्जिन साङ्गोज्यू, लमन्था गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरू, उप-अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न गुम्बा विद्यालयबाट पाल्नु भएका खेम्बोज्यूहरू, प्रधानाध्यापकज्यूहरू, शिक्षा शाखाका प्रमुखज्यूहरू र मेरा प्यार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र मेरो पार एवं नामग्याल गुम्बा विद्यालयको तर्फदेखि नै न्याय अभिवादन तथा नमस्कार शुभ बिहानी। आजको यस हुन गइरहेको 6औं शैक्षिक आदान प्रदान तथा सहकार्य कार्यक्रममा मेरो शीर्षक रहेको छ मिलन। मिलन शब्द संस्कृत नाम शब्द हो। यसको अर्थ सम्मुख हुने, भेट हुने, सम्पर्कमा पुग्ने, कुनै ठाउँमा भेला हुने, कुनै गोलाकार वस्तु, कुनै वस्तुको मिश्रण, मिसाउने काम, कुनै दुई वस्तुलाई जोड्ने काम र कुनै पनि सभा समारोहमा समावेश तथा सहभागी हुने काम भन्ने बुझिन्छ। श्रीमान सभापति महोदय, सामान्यतया मानव समुदायमा जन्म भएपछि मृत्यु भएसम्म लागू गर्नुपर्ने जीवनको शैली र निरन्तर चलिरहने एक प्रक्रिया हो। अमूल्य मानव जीवनको गहिरो सम्बन्धलाई स्थापित गर्दछ। मिलनले विविधता र बहुलतालाई पनि स्वीकार गर्दछ। मिलनले फरक विचार र प्रेम निर्णय सिर्जनाको उदय गराउँछन्। मिलन भन्नाले शारीरिक रूपमा र भावनात्मक रूपमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गराउँदछन्। मानिसमा आत्मा र मनको मिलनलाई सशक्त पार्दछ, जसरी दुई पाइलटको मिलनबाट हवाई जहाजको सुरक्षित अवतरण सम्भव छ। मिलनले हामीलाई सरल सहज तरिकाबाट सफल जीवन जिउन सहयोग गर्दछन्। दाजुहरू भएको मिलनले हामी बलियो बनाउँछ। साथी र साथी बीचको मिलनले आत्मबल बलियो पार्दछ। छिमेकी बीचको मिलनले हामीलाई सहयोगी भावनाको विकास गराउँदछ। बुबा आमाको मिलनले परिवारभित्र समझदारी सहयोगीमा वृद्धि गराउँदछ। दिदी र बहिनीको मिलनले शान्त स्वभावको विकास गराउँदछ। समाजको मिलनले आदर्श समाजको स्थापना गराउँदछन्। महिला पुरुषको मिलनले समतामूलक समाजको स्थापना गर्दछन्। वैज्ञानिकहरूको मिलनले नयाँ आविष्कार पत्ता लाग्न सक्दछ। राष्ट्रहरूको मिलनले आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्दछ र साहित्यकारहरूको मिलनले नयाँ साहित्यिक कृतिको रचना गर्न सक्दछन्। श्रीमान सभापति महोदय, समाजमा विकृति, विसङ्गति वृद्धि नदिन सबैमा मिलन आवश्यक देखिन्छन्। समाज, राष्ट्र र अन्य संसारमा मिलन जस्तो मानवीय व्यवहार देखाउन नसक्दा अन्याय, अत्याचार, क्षय जगदा, कुसंस्कार, अशान्ति, असहयोगी भावना, रिस, राग, दुश्मनी भावना, माया ममता, कर्मशीलता, सृजनशीलता जस्तो समस्याहरू विष्णुमती गुम्बा मौलाउन सक्छन्। अन्त्यमा श्रीमान सभापति महोदय, मिलन मानव जीवनमा मात्र लागू नभएर अन्य सबै प्राणीहरूमा पनि हुने गर्दछ। मानव सभ्यताको विकास गरी विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न, मानवीय सम्बन्धको स्थापना गर्न, हाम्रो समाजलाई आधुनिकतातर्फ लैजान, निस्वार्थी र सहयोगी भावनाको विकास गर्न सबैमा मिलन आवश्यक छ भन्दै मेरो भनाइहरू यो टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। Venerable Canabazar Rinpoche, esteemed dignitaries, distinguished judges, respected teachers, and fellow participants from various schools,
I, Maulode, extend my warm greeting to you all. Today we gather here to discuss the single most important tool that can shape our future education. I am quite sure you have all heard about Malala Yousafzai. Unlike her friend or father, encouraged her to study despite the threats from the Taliban. But Malala didn't just stop at receiving an education. She became a powerful advocate for it even in the face of life-threatening danger. When the Taliban tried to silence her voice, she continued to fight for what she believed in, the right of every girl to go to school. This is the power of education, a force so transformative that it can create a more just and equitable society, lift entire communities out of poverty and spark innovation. Education is a powerful force for creating a fair and more just society. Think about it: when everyone, no matter their gender, race or background, has access to quality education, it opens doors that were once closed. Take the example of Rwanda, a country that after the devastating genocide in 1994 made a commitment to rebuild through education by focusing on providing equal educational opportunities for both boys and girls. Rwanda has seen a significant rise in literacy rates and female participation in the workforce. Today, Rwanda is often highlighted as a model for gender equality in Africa, with over 60% of its parliament seats held by women. This transformation shows how education can empower marginalized groups, challenge outdated norms, and reduce inequalities. When people are educated, they gain the confidence and knowledge to stand up for their rights and the rights of others. Education isn't just about learning facts. It's about giving people the tools they need to create a more equal and just world. Through education, we can truly move closer to achieving equality and justice for everyone. But education does more than just promote equality. It breaks the cycle of poverty when individuals gain an education. They acquire the skills and knowledge necessary to secure better paying jobs, which directly improves their standard of living. Educated parents are more likely to prioritize their children's education, creating a culture of learning and aspiration that can span generations. In this way, education acts as a powerful tool for lifting entire communities out of poverty, forging pathways to economic stability and growth. As you all know, education doesn't just improve lives. It sparks the kind of innovation that changes the world. Educated individuals are equipped with the ability to think critically, solve complex problems, and approach challenges creatively. These skills often lead to the development of new technologies, the founding of businesses, and the generation of fresh ideas that drive economic progress. Countries that invest in education, like South Korea, have transformed their economic progress from war-torn devastation to technological powerhouses. South Korea's focus on education, particularly in science and technology, has made it a leader in science, electronics, and robotics. In conclusion, education is not just a tool for personal success. It is a powerful force for societal change. It empowers individuals, break the chains of poverty, and fuels innovation. As we gather here today, let us remember the words of Nelson Mandela, who said, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." By investing in education, we are not just shaping our own futures, we are building a better, more just, and more equitable world for everyone. Thank you for your kind attention. जहाँ मेलमिलाप हुन्छ त्यहाँ विवाद र द्वन्द्वको कुरा हुँदैन। जहाँ मेलमिलाप हुन्छ त्यहाँ सुख र शान्ति हुन्छ। जहाँ मेलमिलाप हुन्छ त्यहाँ विवाद र द्वन्द्वको कुरा हुँदैन। जहाँ मेलमिलाप हुन्छ त्यहाँ खुसी नै खुसी हुन्छ। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालकज्यू।
आज यस मुस्ताङ साक्य बौद्ध सङ्घद्वारा आयोजित वक्तृत्व कला कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि 43औं साक्य गतिधारी ध्यान भोजन रिपोर्टज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण बापहरूमा म तेन्जिङ ग्याल्छे लोमन्थङ गुम्बा श्री महाकरुणा साक्यपा विद्यालयको तर्फबाट स्वीकार शुभ नमस्कार। आज यस मुस्ताङ साक्य बौद्ध सङ्घद्वारा आयोजित मेलमिलाप विषयको वक्तृत्व कला कार्यक्रममा मलाई भाग लिने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम आयोजक कमिटीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्दछु। मेलमिलाप भनेको एक आपसमा मिलिजुली भएर बस्नुलाई मेलमिलाप भनिन्छ। मेलमिलापमा मिलेर बस्नु, मित्रताको भावना बढाउनु, कसैले कसैसँग रिस नगर्नु, झगडा नगर्नु, सकारात्मक सोच राख्नु आदि मेलमिलाप हो। अझै मेलमिलाप भनेको मानिसहरू बीचको असमझदारी, विवाद र द्वन्द्वलाई समाधान गरी सम्बन्धलाई सुधार गर्ने प्रक्रिया हो। यो केवल समस्या समाधानको माध्यम होइन, यो त समाजमा एकता, शान्ति र सद्भाव कायम गर्ने माध्यम हो। हामीले दुःख परेकोलाई सहयोग गर्ने, मेलमिलाप भएर बस्ने, कसैलाई हानि पुग्ने गरी काम नगर्ने जस्ता कुराहरू मेलमिलापमा बुझ्नुपर्छ। मेलमिलापको सुरुवात आफूभित्रैबाट हुन्छ। हामीले अरूसँग सम्झौता गर्न, सुन्न र बुझ्न तयार हुनु आवश्यक छ। आफूभन्दा फरक दृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्न सक्ने क्षमताले मात्र हामीलाई सच्चा मानव बनाउँछ। हामीलाई महात्मा गान्धीले सिकाउनु भएको अहिंसा र सत्यग्रहको सिद्धान्त पनि एक उत्कृष्ट मेलमिलापको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो। समाज, राष्ट्र, विश्वको प्रगतिमा मेलमिलापको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। तर मेलमिलापको माग सजिलो छैन। यो धैर्य, समझदारी र कहिलेकाहीँ आफ्नो अहङ्कार त्याग्नुपर्ने गुणहरूमा निर्भर हुन्छ। मेलमिलापले व्यक्तिहरूलाई विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी समाजमा एकता ल्याउँछ। मेलमिलापले द्वन्द्वको अन्त्य गरी सबैलाई प्रगतितर्फ अघि बढाउँछ। मेलमिलाप प्रगतिहरूलाई अघि बढाउँछ। हामीलाई भगवान गौतम बुद्धले करुणा र शान्तिको माध्यमबाट संसारलाई मानवताको पाठ पढाए। महात्मा गान्धीले अहिंसा र सत्यग्रहको सिद्धान्तमा आधारित मेलमिलापको महत्त्व देखाए। यस्ता उदाहरणहरूले देखाउँछ कि मेलमिलापले मात्र दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ। मेलमिलाप केवल शब्द होइन, यो सभ्य समाज निर्माणको जग हो। जहाँ मेलमिलाप हुन्छ त्यहाँ शान्ति, सद्भाव र समृद्धि पनि हुन्छ। हरेक व्यक्तिले मेलमिलापको मूल्यलाई बुझेर आफ्नो जीवनमा अभ्यास गर्नुपर्छ। मेलमिलापले आजको विश्व जति विकसित भएको छ त्यति नै मानिसहरू बीच मनमुटाव, वैमनस्य र द्वन्द्व बढेको छ। चाहे त्यो परिवारभित्रको विवाद होस् या राष्ट्र स्तरको विवाद, समाधानका लागि मेलमिलाप अपरिहार्य छ। द्वन्द्वलाई समयमै समाधान गर्नाले समाजमा शान्ति र स्थिरता कायम रहन्छ। मेलमिलापले द्वन्द्वको अन्त्य गरी हामी सबैलाई प्रगतितर्फ अघि बढ्न प्रेरित गराउँछ। मेलमिलाप भनेको मानव सभ्यताको आधार हो। यसले हामी एकअर्काको नजिक ल्याउँछ, द्वन्द्वलाई हटाउँछ र समाजलाई शान्ति र प्रगतितर्फ अघि बढाउँछ। मेलमिलाप केवल अर्कोसँग शान्ति कायम राख्नु होइन, यो आफूभित्रको अशान्तिलाई पनि शान्ति पार्ने माध्यम हो। मेलमिलाप केवल शब्द होइन, यो जीवनलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने शक्ति पनि हो। अन्त्यमा म यो भन्न चाहन्छु कि मेलमिलाप कुनै कमजोरी होइन, यो त बलियो मन र सकारात्मक सोच भएको व्यक्तिको चिन्ह हो। समाजलाई एकताबद्ध बनाउन र मानवता जोगाउन मेलमिलापको अभ्यास गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि असहमति वा टकराव हुँदा संवाद र समझदारीको बाटो अपनाऊ। मेलमिलापको अभ्यासले मात्र हामी सच्चा मानवताको प्रतीक बन्न सक्छौँ। जहाँ मेलमिलाप हुन्छ त्यहाँ मनमुटावको स्थान हुँदैन भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यसै कार्यक्रमका अतिथिज्यू, निरमण्डलज्यूहरू र विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुभएका
गुरुमा गुरुआमाहरू तथा विभिन्न विद्यालयबाट यहाँ सहभागी हुन पाउनुभएका विद्यार्थी साथीहरू र अन्य अभिभावकज्यूहरूमा नमस्कार साथै टाँसिदिने भन्न चाहन्छु। आज म यस कार्यक्रममा पेमाछाल संयमनोचित अन्तर्भुतको तर्फबाट कक्षामा बनाउने गुरुले सद्भाव र सम्बन्धको महत्त्व यहाँहरूसम्म प्रस्तुत गर्दैछु। सबैले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। सद्भाव र सम्बन्ध दुई यस्तो महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन् जसले कुनै पनि समाजलाई एकीकृत र सट्ट बनाउँछ। यी दुई तत्त्वहरूको उपस्थिति वा अभावमा समाजको विकास र अस्तित्व निर्भर गर्दछ। सद्भाव भनेको मन, भावना र व्यापारमा एक रूपता तथा सहज भावको उपस्थिति हो भने सम्बन्ध भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको बीचको आपसी सम्बन्ध हो जुन प्रेम, विश्वास, सहयोग र एकअर्काको प्रतिमा आधारित रहन्छ। यो लेख र वचनमा मैले सद्भाव र सम्बन्धको विषयमा र यसको प्रभावका विषयमा यहाँहरू प्रस्तुत गर्दैछु। सद्भाव शब्द दुई संस्कृत शब्दहरूबाट आएको हो। यो शब्द दुई संस्कृत शब्दहरू सत् र भावको संयोजनबाट बनेको छ। सत् भन्नाले सत्य, राम्रो, शुद्ध वा सकारात्मक भन्ने अर्थ हुन्छ र भाव भनेको भावना, विचार वा दृष्टि कुरा हो। संलग्नमा सद्भाव एक यस्तो भावना हो जसले मानिसहरूलाई मिलेर काम गर्न प्रेरित गर्छ। यसले मानिसहरूको भिन्नतालाई सम्मान गर्छ र विविधताको बावजुद एकता कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ। उदाहरणका लागि कुनै पनि समुदायमा विभिन्न जात, धर्म, भाषा र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका मानिसहरू बस्न सक्छन्। त्यस्ता विविधतालाई सम्मान गर्दै र सहकार्य गर्न सद्भाव चाहिन्छ। यदि समुदायमा सद्भाव कायम रहन्छ भने त्यो समाजमा शान्ति र प्रगतिको सम्भावना प्रबल हुन्छन्। सद्भावले मानिसहरूलाई एकअर्कासँग घुलमिल गर्ने र दुःख सुखमा सहभागी हुन सामूहिक रूपले अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ। यसका कारण पारिवारिक, सामाजिक र राष्ट्रिय स्तरमा बलियो सम्बन्ध र राष्ट्रिय स्थिरता कायम रहन्छ। उदाहरणस्वरूप कुनै समाजमा यदि जातीय वा धार्मिक तनावको अवस्था उत्पन्न भएमा त्यो समाज विभाजित हुन सक्छ र अशान्ति फैलिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा सद्भावलाई पुनः स्थापित पार्ने कोसिस गर्नुपर्छ ताकि समाजलाई एकीकृत र सट्ट बनाइराख्न सकियोस्। यो सम्बन्ध शब्द पनि दुई संस्कृत भाषाबाट आएको हो। यो शब्द दुई संस्कृत शब्दहरू सम र बन्धको संयोजनबाट बनेको छ। सम भन्नाले सँगै वा संग्रह बुझिन्छ भने बन्ध भनेको छोड्ने वा सम्बद्धता भन्ने अर्थ हुन्छ। संग्रह सम्बन्ध भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको बीचको आपसी सम्बन्ध हो जुन समयसँगै बलियो बन्दै जान्छ। यसले मानिसहरूको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ। पारिवारिक सम्बन्धलाई उदाहरणको रूपमा लियो। एउटा परिवारमा आमा, बुवा, छोरा, छोरी सबै मिलेर बस्छन्। तिनीहरूको बीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन प्रेम, विश्वास र सहयोगको आवश्यकता पर्छ। यदि परिवारको सदस्यहरूले एकअर्कालाई बुझ्छन्, आपसी सम्बन्धलाई महत्त्व दिन्छन् र एकअर्काको आवश्यकतालाई बुझ्छन् भने त्यो परिवार सुखी र समृद्ध हुन्छ। त्यस्तै साथीहरूको बीचको सम्बन्ध पनि विश्वास र सहयोगमा भर पर्छ। राम्रो साथी भनेको त्यो हो जसले कठिनाइको समयमा साथ दिन्छ, हौसला दिन्छ र सधैँ समर्थन गर्छ। सद्भाव र सम्बन्ध एकअर्कासँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन्। जहाँ सद्भाव हुन्छ त्यहाँ सम्बन्ध बढी हुन्छ र जहाँ सम्बन्ध बढी हुन्छ त्यहाँ सद्भाव विकसित हुन्छ। उदाहरणका लागि कुनै पनि समुदायमा यदि मानिसहरू बीच आपसी सद्भाव हुन्छ भने उनीहरू बीच सम्बन्ध पनि सहज र मधुर हुन्छ। तर यदि समाजमा दवेश, तृष्णा र अहङ्कार हावी हुन्छ भने सद्भाव पनि कमजोर हुन्छ र विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। कुनै कार्यस्थलमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको बीचको सम्बन्धले लियो। यदि कार्यस्थलमा सबै कर्मचारीहरू बीच एकअर्काको विचारलाई सम्मान गर्ने, सहकार्य गर्ने र समस्याहरूलाई मिलेर समाधान गर्ने सद्भावना छ भने त्यहाँको काम स्वस्थ र उत्कृष्ट हुन्छ। तर यदि त्यहाँ एकअर्काप्रतिको दवेश, ईर्ष्या र अहङ्कार हावी हुन्छ भने सद्भाव कमजोर हुन्छ र कार्यस्थलमा असन्तुष्टि, मनमुटाव र विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। सद्भाव र सम्बन्ध राष्ट्रको स्थिति र प्रगतिको आधार हुन्। सद्भाव भएन भने मान्छे बाँच्न सक्दैन भने चाहिँ सद्भाव र सम्बन्ध मान्छेलाई हुनै पर्छ। सद्भाव र सम्बन्ध समाजको स्थिति र प्रगतिको आधार हुन्। समाजमा हरेक तहमा यी दुई तत्त्वको महत्त्व समान रूपले महसुस गरिन्छ। उदाहरणका लागि एउटा विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीहरू बीच सम्बन्ध राम्रो भएमा र दुवै पक्षबीच आपसी सद्भाव कायम भएमा त्यस विद्यालयको शैक्षिक वातावरण पनि उत्कृष्ट हुन सक्छ। विद्यार्थीहरू आत्मविश्वासका साथ सिक्न सक्छन् र शिक्षकहरू पनि तिनको सफलतामा गर्व गर्छन्। हामीहरूले सद्भाव र सम्बन्धलाई बुझेर त्यसलाई दैनिक जीवनमा आत्मविश्वासका साथ गर्नु आवश्यक छ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। 是产业超生 TV 问的米语文化顺便让
까르 군비 시우시 디지 뒤이 포냐나비 도레 공 수지 비모와 나서 내가 순지 투와 마위 다와디 세비 디지기 남 양보라 체네 갑소 바바 세바 디들 첨어들 카팅 샤조키비 제빈 사게고마 디진 십주 세수바 견나 바자를 보세 소다 구이 켄디 보세 넘버 소다 세냐 델피비 구딘 사마라 근데 다시 될래 수기다 만기 계정이인데 애냐 결혼남비 코어 봉화 세르시기 렌치 셰레 바비 당시 자기 고가 핀수서바 짱나웨 델레 이유가 닝파반의 두제 하라도 체제 수기 다른 코어들 디시콜라 시급이 까면 중화다 랑웨네 강세남 고대웨나 시기 배신수기 디시세남 제초바나 야나 제민수비 등진남 소부이 띵도 꾼니 틴스웨 민타바실라세 페나 로와 캐성이기 롯데 남북이 빅사기 디시 로와 세경이기 롯데 남북이 빅사기 디둘라 렉도 이용다 미용 소와데 디시라 랍레이 디시세웨 이뚱니테 롯데는 빅사기 디둘라 꾼니 대다에나 총바타 경갑 야마 지선남기 지유체로 꾼니 친구에봐 제비게 바래 디시세나 경갑타 지속이 제소바다 야나 제민수비 팀다 뒤쪽하기 시작사들라세 베나 튀기 미속제바다 팀사토가 팀배기 켈라 한기 경갑이 자팀이 이사에 이사네 대진 순주비 대진 순비 속색이 대진 순주비 대진 순비 미속제나 체진 인생의 팀답제설에 대신 딕시 진금 제답기 파동 상쇄의 약세시 가인세나 딕민 왕신 빈보다 진비 랑타치비 팀다 혼다 룽 당규메바나 왕신보다 나와 강대지기에 엠캬 딩디 야기진기 각각 망치와 나가 딕시라 시익상네 팀 탑수지기에다 탑수기 디부디야 쿠다 룽 덴바시게 델덴 딕시에게 초바나 룽바 야나 결각소 디디기 지소식 휘다신베 후다신베 몰레제도 데나 남바상기기 따도 켈링기시게나 공도시비 디시골라 켈링제는 지금 남문에 따라 디시대남니 치 소로와라 때니 팀답제설에 데나 남바상기 디시 켈링기시게나 류가 이승기 지식도 듣네 류기관에 속세마 마지발레마 미사와 야나 로김소 미세비 팀수와 마기관에 미예와시 류기 이기관에 미예와시 숨 대담라 팀숨 투바시 고기에래 대라 두기네 나세케와 주다 미치상마 주두 제 뒤로 뒷배나 저기요 송색 군비 뒤네 대나 파베 야 디시서라 된디 고아당 셋나 그다 미팀비 팀이 되게 해봐 세도 가이세나 상기기 팀비 나르메바 치수 미라세기 용아이 승기 제발 캐줄라 되네 팀당 중화이 디시 대남니 따라 치수기 빨리 따르 예수 림심 철왕에다 유라도와 냠도 디시냐 규제방조가 식 중대에 그러나 나를 팀들라 팀메바다 댕상 치수 여기 팀비 모다다 막바 야나 치수 랑고서 망도 예비 디두기 디시야 망도 치네 대면 랑면에 디소 충소시나 디시대 같이 보행과 세진 이나야 야세선에 세나 질 정보링디 망치 결선망 레버러 진계와 예버도 팀소랭강 이바 팀십강 수바 진교제 예버도고 대된 딕시니 총바강 룽바 야나 결각경의 타람 상수대이 제 드림 뒤지나 투비 아니 수기 대상이 가대 공도수비 딕시콜라 루주 땡땡 중화에 바인디 캐남소 수수 중화다 남긴 칠라마다 된다다 수바낭신 캐남아서
ngai seba tele kingi chala masine endingi chala sine angin den le tu na ro suwata ani thaden rangchana la tabi chi jawa kalwa song thoba di lung na to bi tani chingi sangi gi tembe che di mai gwe le ki ching nyam so lang le sen la kamang pe tu na pama gi we sin je la pi bai gi we kenam ji ja de de sin do na gi we be ku su tu je जरकजू अझ मिति 2081 सालमा 4 गते मुस्ताङ बौद्ध सङ्घले आयोजना गरेको यस कार्यक्रमको सभापति महोदय परम अतिथि पूजनीय धर्मगुरु घेना बेजा लिम्बुज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र न्यायमूर्ति निलय मण्डलज्यूहरू विभिन्न गुम्बाबाट पाल्नुभएका धर्मगुरुहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मान्यजनहरू सहभागी मित्र र अन्य मित्रलाई म गुङ्गा शब्दको तर्फबाट हृदयदेखि नमन गर्दछु। मेल मिलाप शिक्षामा रहेको वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिई हजुरहरूको सम्म आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्न पाउँदा आफूले निकै भाग्यमानी ठानेको छु। मेल र मिलाप मिलेर नेमला शब्दको निर्माण भएको छ। एक आपसमा मन विचार र भावना मिलेर मित्र व्यवहार गर्नु राम्रो सम्बन्ध गाँस्ने मेल मिलाप हो। मेल मिलापले घर परिवार समाज राष्ट्र र विश्वमा नै शान्ति ल्याउँछ, विकास र उन्नति हुन्छ। यो सृष्टिमा मानव लगायत सम्पूर्ण प्राणीमा मेल मिलाप हुनु जरुरी छ र भएको पनि देखिन्छ। मनुष्य धन सामाजिक प्राणी भएकाले मेल मिलाप नगरी सुखै छैन। मानिस बीच मेल मिलाप हुने केही आधारहरू यस प्रकार छन्। सत्य र मिठो बोली, सगर्मोत्सव दर्शाएकी भावना, आदर सम्मान, मध्यस्थता, शान्तिपूर्ण वातावरण, गतिशील गरम माफी, यिनै तत्त्वका आधारमा मानिसहरू बीच मेल मिलाप हुने गर्दछन्। सधैँ सत्य र मिठो बोल्ने, अरूले मद्दत गर्ने, सबैले आदर गर्ने, कुनै विषयमा विवाद भएमा मध्यस्थताको बाटो अपनाउने, गल्ती भएमा माफी माग्ने र दिने, शान्तिपूर्ण वातावरण सृजना गर्ने। यति गर्न सकेमा मानिसहरू बीच मेल मिलाप हुने गर्दछन्। जब मानिसमा मेल मिलाप हुन्छ त्यसपछि एकताको भावना उत्पन्न हुन्छ। एकता पनि सबैभन्दा ठुलो शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले थाहै छ। मानिसहरू बीच एकता भएपछि ठुला समस्याहरू पनि सजिलै समाधान हुने गर्दछन्। मानिसहरू बीच मेल मिलाप भएपछि अवश्य मनमुटावहरू हराउँदै जान्छन्, भेटेका शब्ददेखि सामाजिक भावना बढ्छन्, सबै मानिस सामने लाग्न थाल्दछन्। त्यसैले मेल मिलाप हुनुपर्दछ। आजको आधुनिक युगमा भएका विभिन्न चमत्कारहरू पनि मानिसहरू बीच भएको मेल मिलापको एक उदाहरण हो। वायुयान, रेलगाडी, पानी जहाज, सडकमा घुम्ने यातायातका साधनहरू, रकेट जस्ता उपकरणको निर्माण र प्रयोग पनि मेल मिलाप बिना सम्भव थिएन। यदि मेल मिलाप थिएन भने एक देशमा उत्पादित वस्तुहरू विश्वभरि आयात निर्यात हुने थिएन। एक देशमा भएका वैज्ञानिक चमत्कार सबैले उपाय गर्न पाउने थिएन। यो हुनुको मुख्य कारण नै मेल मिलाप हो। एउटा भनाइ छ नि, एक थुकी सुकी सय थुकी नदी। त्यसैले कुनै काम सरल सहज ढङ्गबाट गर्नु छ भने मेल मिलाप अति जरुरी छ। एकता र मेल मिलापको कुरा गर्दा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले नाइटी दृष्टान्त कवितामा भनेको स्वरूप भन्न मन लाग्यो। मिलेर काम गर्नाले हुन्छ अत्यन्त फाइदा, एकता हेर कस्तो छ होडीको महामसाद। यस श्लोकबाट प्रश्न हुन्छ कि मेल मिलाप र एकतामा कति फाइदा छ भनेर। चाइनामा बनेको विशाल पर्खाल चन्द्रमाबाट देखिन्छ अरे भन्ने कुरा तपाईँ हामीले सुन्दै आएका छौँ। के त्यो पर्खाल निर्माण मानिसहरू बीच एकता र मेल मिलाप नभएको भए सम्भव थियो त? कदापि थिएनन्। यति भन्दै गर्दा कसैले लाग्ला ठुला संरचनाहरू निर्माण गर्दा ठुलै उपलब्धि हासिल गर्न मात्रै मेल मिलाप र एकता अवश्य बनिरहेछ। कुरा त्यस्तो होइन। साना कार्यमा पनि एकता र मेल मिलाप हुनुपर्दछ। तपाईँ हाम्रो समाज देख्न सकिन्छ, परिवारभित्र मेल मिलाप र एकता भएको घरको वातावरण, उन्नति, प्रगति कस्तो छ र मेल मिलाप नभएको घरको अवस्था कस्तो छ? कति समस्याहरू उत्पन्न हुने गर्दछन्। हो यस्तै पारिवारिक समस्याबाट टाढै बस्न पनि मेल मिलाप र एकता अवश्य पर्दछ। कुनै देशमा आपद विपद हुँदा, प्राकृतिक प्रकोप आउँदा अरू देशले घेरेको साथ सहयोग पनि मेल मिलाप र एकताको अर्को उदाहरण हो। लाखौँ मानिसहरू मिलेर ठुला कारखानाहरू सञ्चालन गरेका छन्। कुनै एक देशका नागरिक संसारका जुनसुकै देशमा पुगेर काम गरिरहेका छन्।
यो पनि त एउटा मेमला र एकताको राम्रो उदाहरण हो होइन त देशमा शान्ति ल्याउन उन्नति र विकास गर्न सेना प्रहरी नेता कर्मचारी व्यापारी किसान लगायत सबै पेसाका मानिसहरू बीच मेमला हुनुपर्दछ हिन्दू बौद्ध मुस्लिम किराँत तथा अन्य धर्म बीच मेमला हुनुपर्दछ महिला पुरुष बीच धनी गरिब सम्पूर्ण जात जाति धर्म पेसा लिङ्ग वर्णका मानिसहरू बीच एक आपसमा मेमला हुनुपर्दछ अनि मात्रै देशको धनात्मक विकास हुन्छ यति भन्दै गर्दा सबैसँग मिल्नुपर्छ हरेक कुरामा सहमति जनाउनुपर्छ भन्ने होइन विचार नमिली पास गर्न सकिन्छ कुलतमा लाग्ने समाज देशलाई हुने काममा सहभागी हुनु हुँदैन भोलि त्यस्ता कार्यमा लागेका मानिसलाई सम्झाएर बुझाएर गलत कामबाट उत्पन्न हुने समस्याका बारेमा जानकारी दिई सही बाटोमा ल्याउने गर्नुपर्दछ केही मानिसहरूमा हुने घमण्ड आवेग व्यक्तिगत स्वार्थ रूढिवादी परम्परा नशा सेवन गर्ने भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न हुने गर्दछन् इतिहासमा भएका विश्व युद्ध र केही देशहरू बीच बेला बेलामा भइरहेको लडाईँले ती देश र जनताले भोग्नु परेको समस्या हामीले थाहै छ सीमित मान्छेले आफ्ना स्वार्थका लागि जातीयता धार्मिकता भर्कीयताका आधारमा झगडा गराएर फाइदा लुटिरहेका छन् जसले गर्दा मानवता हराउँदै गई ठुलै असर भोग्नु परेको छ भाइ फुटे खबर लुटे भने तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ त्यसैले त्यस्ता स्वार्थी मानिसका पछि नलागेर सबैसँग मित्रताको भावना जगाउने आग्रह गर्दछु हाम्रै अगाडि लाखौँ रकमले हामी मिलेर बसेको हामीले देखेका छौँ हामी त झन् विवेकशील प्राणी नमिलेर भयो त होइन नि मेमला भएका त अझै मानिसहरूको जीवनमा आइपर्ने हरेक समस्याको समाधान हुने गर्दछन् त्यसैले सुखी सम्पन्न र आनन्दको जीवन जिउनु छ भने सबैसँग मेलमिलाप गर्नुहोस् भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्दछु सबैले धन्यवाद Kadang-kadang ajan kadang sudah macam itu juga tahu jika kau ni so disuruh jawab ni langsung mito betul je lupa kamu suruh cuci kerja pun pas aja macam ngaca nama tu macam jangan kau macam ni sesuatu macam desin public gitu gambar dokter kiki ujian apa tada dokter kiki cuci lah tinggi kau kan dah tanya sampai test cuci Kalau sudah macam jual jual, saya biasanya cuma cendek ambil diksi ni, biasanya kita kerjawa, tapi ini cuma cendang itu diksi ni, metan itu siapa? Karena lepas nanti tujuh ni sudah datang, lawan nanti tujuh ni sudah. Masih nanti yang siapa? Mana sekian tu masih kita, jadi tamjik sima diksi datang, jadi tamjik ni lagi sima biasa itu. Masih cuma cuma diksi, so mal bini buat kan itu ni, diksi kena itu semua bertata pun. yung bawa cik syokal gitu. Nama tu kiasar le, masih jika tu pagan pawan ada tu, cini yuda mi yusa situ, mending gitu sih tu tahu. Saya tu masuk, nanti mungkin apa mahu, dia juga kita waktu masuk tu, so diksi masa pada. Tatung tengi cer, terus syubi, tapi saya mungkin kiamat cesan, diksi tetap sila sana, nanti lepas tak, citi lepas, karena cuma tak, cuma main bi. Saya jadi ni lah, jangan tak cuma nasi, kalau itu bila你们说都不当做什么的，马些也个其中几个青年，也个得到，也那些市民，也个得到了青年他去你们那里不的，对吗？得到车上那对你不呢？你给开发，管理的罗早，就是那个做人呢，做的青年不当的，对不的？但中你别开发那么大，但高年轻，在这里弄着，怎么行呢？你得得到特别多，也对。Masuk lot tu ni, kalau cek nanti tu je, so lot tu jadi tu. Jadi ni tu na, ini ni je, so ni, senang tak, senang tu ni, sejauh ini jangan tu yang kita jangan. Cara sendiri, tu ni tu sampai sejauh. Semua tu itu tu ni ni, ngajar tak, jangan kalau tu ni semua soal senang, asyik kila, kita tak betul cukup sehingga apa, ada dalam paham cek, yang tu ni hakku tu bersih. Ini apa, diksi ngom tak, kau tu nak sana. 약간 기왕치 민나기 자주 도마 세시 나서 싫어서 요새 되나 기회를 근처 같이 유진 근처장 또 친기 나서기 원리 중심이 근처에 자 같은 강조된 말
Tadu Timothy Gika, Ami Lapja, Ami Galo, Kibi Leshi, Gozeri, Tamsi for Chatan, Katin Lam, Judu Chata Chiti, Teenager, and then Chimani, Tatin comes at near Kaushi. Dina Demo took longer, Sumi, Suki Kuma Girishu Lukamji, Tomato, Auto Sam, Tomat Komsi, Silam Desingilani, Saju, Langa Kavani Chapala, Tomati, Turin Namas, Gobadi. Pena, Jigitu, Sumi, Tunasanapi, Gobal and Ratu, Yeso. Tena Tomas, Jesu now to Sandi, Yujana, Yutu, Mega Mudalhata, Militatan, Tato, Tabata, Tanjima, Namji, Yavi Gobo to Tuni, Yavika, Kibi, Danger, Lord of the Yur, Pinita, Shi, Tuki, Covinella, Salat Village. In a sign of Jenisima, Kim the Lopen, Yavata Pimbo, Shoko Sajitam, Jotaji Tamji, Tim, you want to let in Shakashimato, now Kashata, now I'm going to Tony, Chacha, Sushi Memory. D&D, Sunan, now the Vicky, Shakat, Service, Patrick, Iwachuta, Mincho Tamachudo, Zora, Tim, Lishimoshi, Rara Susi, Utola, Samiti, Hajang Nashmushi. Kanta, I mean Sangoshita, Yapushi Yola, Shujim, Yatim, Kaya, Tina Ranagabari, Mondo, Ashin Tassan, Yapushita, Samashi Oda Chibarella, Lilupchita, Susovachi, the Regal Cover. Sumba, the she pen. The she is Sulasana, Tomo Jasiniki, Setisonian, Sambo, Sinola Jasuna, Jatim, Katim, Sultim, Chutina, Yamatavasituna, Tarajeta, Jurojuding, Miluri Tobati, Vinidamachi, Sotumishire. Masi, Papi Vietnam, Legoshpa, Tamborspa, Donna, Idrogi, then get the Suna, Mitamjik, Suguda, Down, Kutita, Kusha, Tibet, Tony, Ashin Kula, Gefenda, Pito, Chimushi, Satin, Kibanaki, Jan, Tomanati, Lanachi. Iba, Jaula Chotuna, Luchutuna, Lutusu, Sibipeta, and Yakata, and we put in Satin, Tisu, Yamata Shimatuna, Ashin Chasam, Kasan, Wadi gets down. Mr. Kansa Shingi, Anila Gavia, Yiche, Chachota down, Kutina, Kusha, Tedech, Tony, Asin. Ina Pecho Shingi, Yatinda, Yutus Miti, Hasangi, Kache, Nani Tenshi. Shiba, Nishito Nagaba. Donna, I mean Namba, Shiba, Rabjumba, Jitemba, Kanda Kaya, Nishito Nagumi, Jonam Kunjik, Jimbata. Timota, Timu maybe, the big name Chula, the Zim Putanani, Millie Topate, the Indian. Nibata Soga now, Yana Yade, Leju, Tundu, Pesusopa, Tita Sine, South City, Tijikuna to give one, number of time, Cancer Edition Lata, Tiringi, Koga Sama de Tamishi Tone, Kure, Tamsiki, you don't know what to do. Good morning and Toshidele, Honorable, our chief guest, when 43rd Secretary in Kiana Wazra Rinpoche and respected Kebos La, Geshe La, all the teachers and friends from particular schools, I, Nawaka Sang, representing Pemasal Sakya Monastery Basic School, would like to say my short thoughts on importance of education. Here we go. Importance of education. I am not a learned person to give you this speech about the importance of education. Let alone think about it, because it is so vast and important that Lord of Master have its own understanding and the meaning of the word education. So I will try my best to talk about it as best as I can. To do that, I apologize beforehand if there is any mistake what I am going to say. Education is so important in our life that without it, it becomes so hard in our daily life. To differentiate between right action and wrong, it is also equally important to understand between sensible education and non-sensible. As a human beings, we are always learning, and our curiosity to know everything has no end to it.
Whether it is good or bad, we keep on learning and inventing new things. It has so much power that the one who holds it has the ability to change and move the world in any direction we want. But only few people are lucky enough to get to understand which really make a difference, which we all have our right and freedom to possess from the young age. No one can dictate the growth or our positive mindset. If we want a more peaceful environment without any prejudice or violence, we must heavily debate on education, which really teaches us about harmony, love, compassion, unity, and equality. So, it is important to know what education is being put in the mindset of young generation, both in home and academic area. The huge difference between poor and developed countries are not due to lack of that, but lack of proper education. Due to that, we have many corrupted ministers driving out all the money and nature which are supposed to be preserving. If we talk about the definition of education, it's derived from Latin word education, which means bringing or breeding someone physically or mentally. In Tibetan language, the word education is translated as Shayan. In Tibetan description, education is not only understanding object, but a process of enlightenment, maturing, cultivating one's consciousness. When we hear the word education, what is the first thing that comes in our mind? School, books, or maybe technical skills that somehow we forget or many are time dismissed. The rule of education is shaping young children's mind. Reading, writing, and understanding the subject in school alone cannot be deemed as education. To bind them all into a purposeful cause is education. That work is done through ethics and morality. We can learn about atomic theory and the wisdom to use it for destruction or for creation is upon our hand. We can read our experiences and teach the young ones distorted or manipulated story, or we can lead them in the path of Dharma. Education is a wholesome combination of knowledge and wisdom, in which wisdom is the one which navigates knowledge. As an example, we live in the 21st century and with the fast development in AI, artificial intelligence. Our bandwidth for knowledge has been redundant, and our wisdom prevails our knowledge, since machine, however smart, cannot build our consciousness and wisdom. The gift of life and wisdom predates our intelligence and knowledge, although one is incomplete without the other. And our current society of Homo sapiens has survived and ruled this planet on our basic collective knowledge and wisdom. And I am sure with all differences and problems we face in today's world, we will come out of like we have done for the past millennium. Thank you.